sugar na kaslem jong unongsan hima. Kajing sneo syaba pelat liam jong surok na light lingkot syadauki. Namar kajing sange eno jong kajing pentrei ban penhe ya ke surok. Kadau kajing petlut jong ki company na surok. Kala pensertok sikat dai yaki nonglet nongwan bat kumjuru yaki terai bat kinong nyak kali ki baju pendon kam manda kasngi. Ya ke surok. Dang hagi ki kendiat sngi la sakhiru. Banamar ka jing sneo jong ka surok kalawan raru ya ka jing kela jong ka wei ka trok kit mar ha briwar hajan siat bakon bat nong serengan ha ka por bakadang yait lingba kani ka surok ha ka bai dei bat kani ka jing sneo jong ka surok ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Riwar Mi Ngi Circle kalalaj banya kendo yu Executive Director jong ka NHIDCL bandawa badai ban pak maramot no shwa kat ba empat sedang ya ka jing pentrei ban kampen sup ya ka let kawan jong ki paj ba Hagani ke jing ye kendo kaseng kala pentip banakal yang executive director ula kular batang lakam ailat kasun beneng unsa peta ban maramot no. Jong kajing snow ya nakaliang kasang FTGP Riwar Mi Ngi Circle kalalay bani kendo yau director jong ka NHIDCL ban yakren halo kajing long jiman jong ka surok National Highway nado lain kuat hado dauki kabalabo ya kajing ya kalay kawan jong kipai ba kamtam kinong rep bat kumjo kinong yo bat ya kinong pang stom khamtam ya kinong kume ki barmet dan nakaliang kaseng ka lakan tuju rio director jong NHIDCL ba uday man la no ka repairing bat ban siang rong no ha masen kot kani kaliot dan nakaliang director ulak-ulak smart jungi kinong ilam jong kaseng ba unsin kia bon lek loy no ya kani ka betah yang jong director jong NHIDCL adin kajing keren bani kumakaseng ulak-ular ban maramad no yakin kitliw nakapendam tatimau indaw kinig tayo bansawan ban ngingej bat kermen skambau new director jong ka NHIDCL unsa singkia alor kani kabenta